Kasi izgubio, Aj daj mi ovu defenziju samo. si se smanjio kako je. Dajmo gore, ajde. Dajmo znak. Konč udjene, čekaj. Neko još. Ide se. Depois tem que... Jedan jedinica, jedan cest, jedan, as, jedan. Nadzora. Ponovno nicanje ove džamije potvrda je da Višegrad može biti ono što je nekada bio samo ako su svi ti ljudi na okupu u svom gradu, svom zavičaju i na svom kućnom pragu. Sve drugo ovaj grad čini drugačijim, nesretnijim i mjestom kojeg se zaobilazi. Pozivamo gospodina Bilala. Uvaženi muftije, dragi i cijenjeni gosti, neobična mi je čast i zadovoljstvo što vas danas u Višegradu u
ime Medžlisa Islamske zajednice i u svoje lično ime mogu poselamiti i zaželjeti da se osjećate ugodno i prijatno Medžlis Islamske zajednice Višegrad u septembru mjesecu 2004. godine uz Božju pomoć i pomoć dobrih ljudi. Ukupna investicija sa pratećim objektima za obnovu porušene džamije. Želim se zahvaliti svim onim koji su dali svoje učešće u obnovi naše džamije. Višegrad na kvalitetnom razumijevanju i kvalitetnoj podršci tokom izgradnje džamije i u pripremi ovog skupa. Dajte sebi još jednu vidicu, bude deško. Nema napisa, gore su. Evo i nija se dole, ovo i dole. Gospodin njega ne zaboravljaju, a mi, hvala Bogu, nismo zaboravili šta nam je obavezno. Zahvaljujem brojne visoke goste iz BiH i ambasade, brojne imame i vas, poštovani građani. Ponosan sam što na prvom do povratka Višeđana. Na ovim prostorima. Vrlo važno. Sa ovim danom i događajem Višegradom se ponovo počinje širiti glas ezana. Umjesto mržnje šire ljubav, a umjesto nepravde čine pravdu, da pobjedi dobro na zlom, da uvijek bude više graditelja nego rušitelja. Zemalja svijeta, uči svijet u ovoj našoj radosti i našem veselju. Na kraju učujemo kulinsku poruku svima nama. I ne gubite hrabrost, ne žalostite se, vi ćete pobijediti, budete pravi vjernici. Sinoć smo mi pričali, a nju nisam mogla poznati nikad. Znaš ko je ovo? Tvoj sin? Nije. Je tvoj? Sad idem se vratila tamo i sinu zove, kaže majka, još se uvola da sam starčije.
A od tog istog glagola su nastale i riječi